rero niba se barundi bari bumubambe kwa Ntare Rushashi ku buryo umuntu wese ari buvuge ngo nguriya, mfite message nubwo numva amarira ari mu maso cyangwa amosozi, ariko murantunga kuko nabonye ipfu zigiye kuba. Mwebwe ndongozi mugiye kwinjira mu gitondo cy'amarira ejo, mugiye kwinjira mu mugoroba w'umubabaro n'agahinda, kandi mwihamagariye. Nta wundi muntu wabibahamagariye, nimwe mwabyihamagariye. Ubu rero nyuma yuko mumaze kugwishigishira mugiye kurusoma. Je ndi umusazi uko ufata uko ubyumva, mugabo buziga buvugishwa bwose. Sinari nababwiye ni mu minsi 3 ibara riragwa. Mugiye kureba rero Imana n'indongozi mu gihugu cy'u Burundi. Kandi je ntacyo nagira umuntu nyikoma cyangwa ngo yikome abene gihugu, nta indongozi nizo nyirabayazana w'ibi byose. Gusa sorry, mubanze mwumvira itangazo rigiye kunyuramo hano y'umurundi uri gutabaza uri muri Saudiya. Mfite umubabaro ndetse n'agahinda. Iyi ni Imbabazi TV 3. Unyemerera ariko yenda ntarabandanya ngo nkubwire. Hari umurundi wampaye ubutumwa uri muri Saudiya cyangwa se Arabiya. Murabizi ko hari ingwano, hari ubutumwa yampaye ngo ntambutse atabaza cyangwa se tumutabarize. Ni video ariko mwihangane, mpamya ko n'umunota ntiwushira n'amasegonda. Amanze tubandanye kuko sishaka ko Sebarundi avaho ntamubwiye. Sindi umurezi w'ibyaha, Bibiliya avuga ngo umurezi w'ibyaha ni Shetani. Ariko numara kwirukanwa no gukurwa ku butegetsi, mpamenya ko je naho tuba tugihuriye, kandi mpamenya ko ugeze mu ijoro ribi, ugeze ku murango mubi, mpamenya ko ugeze mu bihe byawe bibi. Rero wiyita Sebarundi, ariko reka ndeke banze wumviriza aka video. Amarira ni yahari, ntambarira ateye muri Saudiya. Mungu wewe tusaidie. Kamara maza mawe basi basi kunyamatike. Saudiya ifashe ibibazo. Abangira ngo urabyiyumviye, kandi rero iyi ngoma igiye kuvaho turayisezera, ariko tukayibwira ngo mwakoze nabi, muri babi. Ntabwo tuzabarira, ntabwo tuzabakumura. Rero hano umuntu yavuga ishavu cyangwa umubabaro, ubundi Bibiliya ntinabyemera ko tubabaruka, ariko ari ibintu umenya cyangwa ukabona cyangwa ukumva cyangwa ukabyirebera amaso ku yandi. Sinjya mba mu bihuha, none ugasanga umuntu arafise intuntu, sanga ibintu bimeze nka karikatirise ku mutima wiwe vrema. Ariko reka ngaruke nanone uyu murundi kazi mwumvise avuga muri aya majwi. Uburundi bufite abantu benshi muri Saudiya, Arabiya, Qatar, Abu Dhabi, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mwibuke ko abarundi benshi bari baragiyeyo mu bijyanye n'utuzi no kurondera yo amahera. Uyu munsi none ibyo bihugu birimo ingwano, mwese mubyibuke. Misile
zimwe zigenda uko izindi zigaruka uko, zimwe zimanuka izindi zizamuka. Uyu Murundi amarira ari kurira, mudutabare 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 mwijwi mu bantu bangana uku, akavuga agapika ijwi rye rikumvikana mu bantu bangana uku. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yabyumva, kuko iyi video yarayibonye, abarundi baramutelefone, iki kibazo yarakimenye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu izina rya Perezida Neva yaravuze ngo ntacyo Burundi bwabatumyeyo, umuntu wese yishakemo tike yiwe atahe. Bisiguye ko niba nta tike afise imukura hari imuzana i Burundi gare gupfirayo. Noneho rero uyu yambwiye ati twajyaga dukurikira ubutumwa bwanyu, eske muraduha ubuhe bufasha? Kandi mpamya ko atari imbabazi TV gatatu gusa, namwe mwese mufite y'abagenzi, mufite y'ishuti bakurikiranaga activite z'ibyo mukora, babapatana bari cyangwa bari. Sebarundi mwumva iryo zina yaravuze ngo nta wundi mu perezida mu Burundi wiswe Sebarundi ngo atari jewe. Aha koko turetse guhendana, Perezida Neva ni Sebarundi, ntabwo mvuze ngo ni Seshitani. Perezida Neva ni ibyo mwe mwivugiye mwishyiriyeho. Perezida w'u Burundi ugenda akavuga ngo leta mbyeyi, leta ki? Subiramo nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, leta mbyeyi nanjye nkitwa Sebarundi. Uyu Murundi uri kurira ni Umurundi cyangwa ni Umunyarwanda? Ni Umukongomani cyangwa ni Umugande? Yasabye ubufasha arabubura kugeza n'ubwo asaba amasengesho. Mutuwombeye, mudusengere, nimusenge, birakomeye. None burya rero jewe ngira ngo nkunda umugabo ntacyo ampaye. U Burundi perezida nawe indege arayitira, nibyo koko yo kumurerura ntayafise. Mugabo bundi hari diplomasi cya politiki umuntu akina ikagusuzuguza cyangwa ikakubahisha. Niba inshuti itabonetse mu byago, iyo nshuti ni inshuti gani? Ni inshuti ki ufise? Niba igihugu kitabonetse mu bihe nk'ibi, amabombe n'amamisire biri kugwa ku bene gihugu mu bihugu nk'ibi, igihugu kikaterera agati mu ryinyo kikicecekera, leta mbyeyi Sebarundi, Sebagande, Sebanyarwanda, Sebakongomani, leta mbyeyi ukamuhibera ko ubusuye ari kwibera cyangwa ari ku kiboko cy'Abarabu. Nyamara ibyarondeyeyo ni inyungu z'u Burundi, kuko mwamuhaye passport. Kuri iki pafiriho kubera yagiye mumuhaye passport, agenda kurondera kugira ngo ateze imbere u Burundi bwe. Yemera gukora neza, yemera no gukora nabi. Uyu munsi abasabye serivisi imwe, imodoka mugendamo n'Abarundi bazigura, imishahara muhembwa n'Abarundi bayigura, ubuzima murimo n'Abarundi babwishyura, ni amatagisi ni oberere. Ariko we nagera igihe cyo gutaka mumufate umengo siho muri, ibyo ntibibaraba. Bazana amahera, baza ari bazima, niba bahuye n'ibibazo ntibibaraba. Leta mbyeyi, leta nkozi, Sebarundi, umubyeyi w'Abarundi n'umumama w'Abarundi. Ahari ushobora gusanga nabo bari hariya misile ziri kubagwagwa. Kandi hano ubundi mu busanzwe ntabwo ari cyo kinzinduye, reka soze. Mu busanzwe Perezida Neva yari kugenda akabafatira indege cyangwa amato, kamera akaziteraho bakiriyo, dore Abarundi bari hariya baratashye, ibindi bihugu bikareberaho, bashika i Burundi bakabagaburira bakabakira neza, kuko ubwo hari abo bambuye amahera, hari abahunze ntacyo bahunganye, hari abari kugenda bari gusa. Nanone kamera zigateraho ziti Barundi bamaze imyaka n'imyaka hariya bakora, twabashije kubagenera ganuke nk'igihugu, leta mbyeyi. Kandi koko nka Sebarundi ni ukuri twabahaye ubuzima, igihugu cyose kikagukomera amashyi kitura umubyeyi urabagobotse. None niba intambara y'amasasi iri kuvuga igihugu kigaceceka,
ishyano riraha. Niba ibintu bigaragarira isi yose, ubwo umuntu nataka ko yibye bamufashe yibye, Uburundi buzatabara buvuga uti nubwo yibye ni umurundi wacu. Kuri guverinoma ya Neva umunsi bazabwira Ndayishimiye bati noneho uyu ni umugwanyi wo muri Red Tabara ari gusaba ubufasha, yagiriye ingorane mu Rwanda cyangwa yagiriye ingorane mu Uganda, Kenya n'ahandi, bazamukorera bazamubamba nka Yezu. Aha ndakubari bazamubamba koko. Aba bantu nta rukundo baba bafite, ni ku munwa. Niba uvuga ngo ni leta mbyeyi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga akavuga ngo urimenya, ntacyo twagutumyeyo, urironderera ukuza. Cyakora abafite amasengesho niyo yasabye nyuma yo gusaba ubufasha akabubura, mu basengere havuze uyu. Njye nandikiwe n'abantu barenze 15 kuri WhatsApp bambwira ngo dusengere, dufashe, ubu ninjya zabuze n'amahera yabuze, aho kurara habuze. Kandi ubwo butumwa bampa babuha n'abandi, babuha igihugu cyabo. None guverinoma y'u Burundi iri mu buhungiro nka ya yindi ya Patiri Ntahimana Thomas. Guverinoma y'u Burundi nta bushobozi ifite bwo kurokora abantu. Mwakoze muri dukeye. Uyu Sebarundi niba bari bumubambe kwa Ntare Bushashi, niba bari bumubambe hajya kuri ya Roporo Melchior Ndadaye, niba bazamubamba Igitega hamwe na Reveriyane, mwakoze amahano mukora amarorero. Kandi binkubwira ari igihe mwagira ngo ni ishavu, je nta kintu dupfa, ni ishavu Imana ibafitiye, n'umujinya w'akazikira w'ikibi kigeretse ku kindi, kikigereka ku kindi, kikiyongeza n'ikindi, bikaba bibi cyane, bikaba too much. Ikimenyimenyi nuko na Dawidi yamaze gukora ariya marorerwa, amaze kwica Uriya, acyuye Mukawuri, Imana iramubwira ngo urahitamo inkota, irongera amubwira ngo urahitamo inzara y'imyaka 3, irongera iramubwira ngo urahitamo kukugabiza amahanga akagushwanyaguza akagutibagura. Sebarundi ayobora igihugu azi neza ko akijyanye ku mpanda, kwirimbi, azi ko atabishoboye. Muri CNDD-FDD muvuga ngo muri benshi habura n'umwe muha pasi. Ubuse noneho ko nawe igihugu ucyamuka cyakwa nabi kandi ugahabwa n'ibihano bikakaye biremereye, uhimye nde ko wagira ngo ahubwo nawe ubwawe ntiwari uzi iyo uri kuva n'iyo uri kujya. Frema umuntu wabaye imbobo muri Tanzania ukaba inyeshyamba, nubwo niza ari inyeshyamba za M20, ushaka kumbwira ko ibintu mwari mukwiye kuba mukora ari ibi? Harya 2015 rero igihe habagaho ibyo nakwita kutumvikana no kudahuza mu badede nk'uko nabivuze, mwese mudeviya murataninga mwinjira mu wundi murongo. Hano rero nta muntu uri burokore CNDD-FDD za nyuguti C ariyo C na N na D na F, zirya nyuguti zose murajyana nazo. Imbonera kure zo nabibabwiye ni ariko si zose, harimo imbonera kure nka ya nyana bakuyibera mu kanwa. Buno rero turi kwimika kandi turi no kwimura kandi turi finali, kandi tugeze finali. Bose ejo utava ku butegetsi utazi n'ibyo uzize kutumvira Imana, kandi n'abakubanjirije banze kuyumvira. Mwanze guca mu murongo w'Imana, kandi n'abakubanjirije banze kuhaca. Niyo mpamvu musa n'abagwiriwe n'ijuru. Ariko nimvuga ijuru ntabwo ribagwiriye mu buryo bworoshye. Hari uburyo urubura ruhubuka cyangwa muri neji urubura rugahanuka. Niko ibintu bigiye kubomoka
bikabituraho, mwebwe mukagira ngo ni inkuba ziri gukubita cyangwa imuturagaro mu Kirundi, kuko ibara riraguye, ishyano riraguye, ariko ni mwe mukuru yakarambaraye. Abaperezida babiri bananirwa bate? Reveriyani afata ingingo, uyu Ndayishimiye afata ingingo, ariko bikanga bikagorana. None se niba Bagaza yarakoze amabarabara akayashikako, amashuri akayashyikako, ibitaro akabishyikako, muratikiti mwe muri viziyo haburiki ngo Burundi bwafatiwe ibihano, ngo Burundi ngo bwahuye n'amage n'ingorane ibindi bihugu bidahura nayo. Burundi bufite intambara kurusha muri Burkina Faso, Burundi bufite abafungamutwe kuruta muri Niger. Rero message ndi muri message ya nyuma, cyangwa se izi ni message za nyuma tuba turi kubwira abantu ngo mwebwe habayeho gusamara no gukinata kudasanzwe kandi kugoye kandi kuruhije kandi kubi, none ingoma murayambuwe, none ishyano rirabagwiriye, none namwe mugiye kuba mumeze nk'abari gusekura amazi, kuko ibyanyu bisubiwemo bundi bushya. Izi ndongozi zose nta n'umwe ufite igihano cyoroheje, kandi mugiye guhabwa buno, kubera ko iyo muza kuba abantu bazima uba waravuze uti njyewe never sishoboye kuba perezida, ariko abarundi turi miliyoni 18, reka tugoragoze, hajyeho naka, nashaka twara amezi 2 biremewe, nashaka tware n'iminsi 3, ariko umuntu yihambira ku kintu adashoboye, ahubwo akaguma ataka, akaguma asoma nturi, ataka, aboroga, atabaza, atakamba, yarabuze ubupfa n'ubukira. Rero yenda hari igihe umuntu avuga ati ni nakubiteye, abadede nta muntu bagomba kurenganya n'umwe, na jewe ntimundenganye, twarasangiye, twarabanye, twabaye inshuti, mbagira inama, ndabahugura, ndabasengera, ndabahanurira ibyiza. No muri uyu mwaka duhejeje ntabwo natangiranye namwe mbabwira ibi ndi kuvuga, nafashe amezi 4 yo kubinginga, kubahendahenda, nyuma yaho fata andi 3 yo kugira ngo mwihane, mugarukiraho, murananirana, kugeza ubwo Imana imbwira ngo ntibyakora. None ubu murampamagara mumbaza iki, muranyandikira mumbaza iki? Nabonye abantu batangiye kwandika ngo erega ngo wabasengera, ngo ugatangira guhanura ibyiza, ngo ugatangira kuvuga amahoro, ngo nabi ngo Imana yabakoresha ngo ibyiza, ngo nta ngorane, ngo amashuri barayafise, ngo no gusenga. Mwebwe iyo amazi arenze inkombe niho mwibuka kujya mwandikira umuntu ngo iyo munyandikira mu kwaka, mukihana mukabigaragaza mugacyura impunzi. Reka ntabwo mwambwira ngo nihanye, uretse ko bunoho nta n'umuntu mbwe ngo aze kunyandikira cyangwa antelefone ngo ndabisubiza inyuma. Ibyo ntibishoboka, nta muntu ugera mu ijuru ngo agaruke, wagaruka mu isi y'umuriro n'ibibazo nk'ibi. Mwebwe iyo mwandika ava, Imana ihita, iyo umuntu yihanye ihita ireba ibikorwa uri bukore nyuma yo kwihana. None mwebwe rero ibikorwa byanyu nyuma yo kwihana ni ugucyura impunzi, ni ukubabarira Abarundi, mukaba Abarundi, mukubaka ubumwe, mukunga ubumwe, mugaca imanza zitabera n'izo mbabazi. Igihe mwaba mumbwira se ngo murihanye, hama nimushyire mu bikorwa iby'amategeko y'igihugu abasaba, hama mukaba murihanye. Kuva neva agiyeho umuntu ahanye ari Bunyoni, we na Reveriyani, kandi yirirwa arira, ngo ufite akagwi kagira mu bantu 100, ngo bangenza bangerame, ninde n'umwe wafashwe, ngo ubutare baranyereza, ninde mwafashe? Donc ibyaha byinshi biravugwa,
ariko niva hise abitangaho umuco aravuga ngo ari abo natoranya ari abo narobanura ngo nasanze bose ari kimwe uri mugumemo mu buko mubaye ibaze vrema ariko navuga rero neva avuye ku butegetsi hamwe na Reveriyane ingoma yanyu iraheze muvuyeho nabi kandi ibintu birangiritse ku bwanyu kandi ibintu bibaye isibaniro cyangwa se bibaye umukara ibintu bibaye ibimeneka ntibayore kubera mwebwe nukuri nge navuga ngo muri abana babi kandi babaya sana kuko abarundi ntibifuje ibi ntibateganyije ibi ntibashakaga ibi ngira ngo uretse ko Imana ikuyemo amoko ubundi nk'abahutu bari kuzababara umubabaro w'imyaka nka 500 ya yindi sendidede yavuga ivuga ngo tuzabatwara imyaka 100 abahutu bari kuzababara uwo mubabaro kubona Imana ibaha igihugu kukiyobora bikabananira neza abapfumu bakajyaho abasenga bakajyaho ariko bikarangira waze tete vide neza bikananirana diplomasi bananiza iki ko Imana yabahaye byose habuze ubwo rero niyo mpamvu nari mvuze ngo kuba amahirwe nk'aya mwayapfusha ubusa amahirwe mugize nuko mu Burundi hagiye kuba gahunda y'isezerano hakayobora umuntu Imana ibashyiriyo ariko se ari nka bimwe byo kuba mu isi bavuga ngo abakomuniste bararongoye ngo n'abakapitaliste nabo bararongoye ubu mwari kuzongera kubona igihugu hama nanone mutakibonye tubyemere ubundi si ubwo nk'ubu wakibaha imyaka 50 2060 mwari kuba mukigejeje he hari kuba hasigaye mu gihugu imbonera kure gusa muri miliyoni 14 zigize igihugu cy'u Burundi yenda se tubari ko ari 14 ushingiye hibarura riheruka mu Burundi haba hasigaye nka miliyoni 5 cyangwa ubundi abo bakajya bicana umwe atanga undi yica undi atanga undi yica undi ari izo si ijisho rihorwa irindi none rero amarame Yesu abakoreye mu ngata agiye kwiyoborera Burundi ni ukuvuga ngo izi ndongozi zose nta nimwe irimo iri bubabarirwe nta nimwe irimo iri buhunge ngo isimbuke ibihano cyangwa icumu cyangwa inkota y'Uwiteka kubera ko mwese ubutabera bwamaze gusohora umutahe bw'ijuru mugiye gutabwa mu mvuto muri yombi mugiye gufatwa amatekwa kandi ntabwo muri kubyumva ntabwo muri kunahura mugiye kwicwa ubwo gashinyaguro mubabazwa ubwo gashinyaguro kuko namwe akebo mwagezemo niko mugiye kugererwamo kandi Imana yo ica imanza ihereye mu mutima ntabwo ica imanza ihereye mu byiyumviro no mu biriya na biriya ica imanza ihereye mu mutima rero izi ndongozi zose marayika amaze iminsi abasesa umuntu azakizwa n'umutima we ntabwo ari abatangabuhamya najye ibindi kuvuga ni kubw'ishavu rya Mwuka Wera ibyo rero hano hagiye kubaho guhigura kw'indongozi n'Imana kubacira urubanza niyo mpamvu nabonye umujinya n'uburakari marayika yururuka arahonya arakubita arasenya arasanga ngo oh Jesus nta kundi ni ukubyakira ariko bizabera isomo abazasigaramo bizabera isomo uzasigara kubera ko utaribwa ngo ntarinda kandi utazi ikimuhatse ibindi ubyiyongerereko nubwo habamo imigani iba mu Kinyarwanda itaba mu Kirundi cye ikaba mu Kirundi ntibe mu Kinyarwanda ubwo wihangane nawe urebe n'uwuca ariko icyo nzi cyo nuko
igitondo cy'umwaka umukinjiyemo, umugoroba w'amarira muwinjiyemo, isaa sita mutazi yiva n'iyijya muyinjiyemo, mutazarya mutazaba, ishyano rigiye gusimbura irindi shyano, ingata isimbura indi ngata. Ibindi byari imikino n'imyotso, ibindi byari ibintu biri aho mwebwe muzi ngo bifite igaruriro. Amazi yarenze inkombe, Bujumbura yarengewe, Gitega irarengerwa, Airport irarengerwa, kandi ku ndongozi. Nta mwenegihugu, Yesu nta kibazo afitanye n'abenegihugu. Ibyo ni ibibazo mwebwe mwakabaye mukosora. Nkuko no mu rugo rw'umuntu iyo leta ihageze abana biga primaire na materineri, nta kintu leta ibaza umugabo n'umugore. Rero izi ndongozi akanyu kashobotse, kandi akanyu karashobotse, kandi murashyikiriwe. Kandi nabwo ntihagire umpamagara, kuko naranabibasezeranye ndabwira ngo ntihazagire umuntu umpamagara, kubera ko umuntu aravuga mukamwita umusazi, yavuga mukamwita uwavangiwe, uwacanganyukiwe. Ubu rero ko ibintu bibashyitse, mwihangane mwigumye, ushyashyumira nturayimire, upfa apfe, tuzabyara abandi, kubera ko cyumva ikirebe, kibwirwa n'icumva, icyerekwa n'ikirebe. Tumwa iyi ni Mbabazi TV gatatu, Jeni Prophete General Martin. Nk'uko bisanzwe nguhaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turakengurutse wowe tubana 5 kuri 5, ugatangurana natwe ku munota wa mbere ndetse tukageza ku munota wa nyuma, urumuraganwa na Kristo muri Kanani Yerusalemu nshya. Imana ikwandike mu bahawe umugisha mu izina Yesu Kristo wo guhabwa Yerusalemu. Ndumva tugiye kuyaga cyangwa se kuganira cyangwa se kungurana cyangwa se gufashanya mu buryo bw'impwemu cyangwa bw'umwuka. Buriya tugira mu isi ibintu byitwa ngo komite mpuzabikorwa cyangwa se komite tekinike, ariko ikaba ihuza ibikorwa. Noneho muzabona n'icyitwa ropo cyangwa se mu isangano ry'imihanda, aho imihanda ihurira, kavuga ngo umuhanda uvuye Kanyosha, umuhanda uvuye mu Ngagara, umuhanda uvuye hanaha, yose ikiseka igahurira aho hantu hamwe, hakitwa muri ropo. N'umuntu inzira zose zidatangura, amaguru akagenda, amaboko agakora, umugongo ugakora, n'indi gakora, ariko bikaza gutahiriza ku mugozi umwe witwa umutwe. Umutwe ukamanajinga ibyo bintu byose. Umutwe ugizwe n'amaso, ugizwe n'amatwi, umutwe ugizwe n'akanwa n'amazuru, umutwe hakaba harimo n'ubwenge. Ikintu kidasanzwe kiri hasi ni umutima. Uyu mutwe rero navuga ngo niwo ukusanya ibikorwa byose umuntu yiriwemo, ibyo yarayemo. Doke nuza kugera mu rugo, mbere yo guharura amafaranga wungutse, mbere yo gushima ku nyungu wabonye, hagira abanza ushimira Imana ko utashye ukiri muzima cyangwa ufite ubuzima bw'abazima. Bivuze rero ko ku mutwe niho navuga hahurira ibyo bintu byose uko mbikubwiye kandi byose. Yesu yaravuze ngo ninkomanga umuntu agakingura, nzinjira asangire nawe. Yego, ngira ngo iryo jambo nta muntu uretse abanyagice, ubundi umuntu wese Yesu yaravuze ngo ninkomanga ugakingura, nzinjira asangire nawe. Iyo turi kuvuga ubutumwa, nkanjye ndi umuvugabutumwa, tukabwiriza, tukigisha, tugahugura, tukagira abantu inama, tugahanura, tuba turi gukora igikorwa cy'umuhamagaro. Ariko objectif, intego ni iyahe? Nuko umuntu agira umubiri muzima akagira n'ubugingo buzima. Kuko hari igihe umuntu ayobora intama, ugasanga umuntu abarozi baramwishe, ugasanga umuntu isi yamwubarayeho, cyangwa shitani yamuhinduye imbohe ye, ariko nawe akaba ari mu ntama agiye mu ijuru. Urumva ni ikosa. Twebwe rero Yesu mu nshingano yaduhaye, parite yo mu mwuka, parite yo mu mubiri, tugomba kuyobora intama nzima kandi zujuje ubuzima, hama tukazishyikiriza Imana yazidutumye mu izina rya Yesu. Nanone ningarukaho, ntabwo ndumvikanisha icyo shaka kuvuga hano,
Yesu yaravuze rero ngo gukingura urugi, ariko abantu benshi bahita bumva umutima, gukingura urugi rw'umutima kugira ngo musangire. Oya, Yesu yavuze ngo kingura. Aburahamu niwe wahuye n'ikibazo cyo kubura urubyaro, Imana iza kumuha umugisha, abona ngo abashyitsi baturutse hakurya bamwerekeye bamusanga, ngo akubita inkoro hasi, donke arakingura. Ruriya rugi Aburahamu yakinguye rwo kwakira bariya bashyitsi, ubundi nirwo Imana ikeneye ko abihana abakristo banyura muri iyo nzira nk'iriya. Uwitwa Sawuli yakoze byinshi kubwo kutamenya, ariko maze kubona umucyo, atunguwe, ahishuriwe, ntiyaharira, ntiyadisikita, ntiyagira impaka, ahubwo ahita we afashwa, ngo yikubita hasi nawe agwa agaramye, aravuga ngo mwami uwo ndenganye uwo ninde? Wari uri kujomba icumu Yesu mu rubavu, nawe aragaruka aravuga ngo ngo kuva kare nakoze ibara, nishe Imana, yari umwana w'Imana, nawe aratahura. None rero iyo Yesu avuze ngo ninkomanga ugakingura, ntabwo bivuze umutima gusa, ahubwo iyo Yesu akomanze umuntu akingura amatwi, cyakwanza cyangwa se icyambere, ukingura amatwi yawe, rozeve, ukingura amatwi yawe. Ariko nivuga gukingura amatwi ntibivuze ngo bice mu gutwi bisohokere mu kundi. Kingura amatwi. Urugi rwa kabiri uzakingura, kingura urugi rw'umutima, kuko amatwi iyo ari kumva ashyira umutima. Urugi rwa gatatu uzakingura, kingura ubwenge kugira ngo bwa bwenge bubashe gukora decentralisation. Urugi rwa kane uzakingura, kingura wa mutima nanone, kugira ngo uwo mutima hazemo kwizera no kujya gushyira mu bikorwa ibintu aho bigomba kujya. Buriya ubicagura ni ubwenge, ariko ubitarasifera ni umutima. Ubwo ni urugi rwa kane. Urugi rwa gatanu, kingura amaso yawe urebe ibyo uri gukora ko ubikoze neza. Niba ari iby'umwuka wugurura amaso y'imwemu cyangwa y'umwuka wera, niba ari iby'umubiri fungura amaso y'umubiri urebe ko ibyo uri gukora risa nk'uko muri mashine cyangwa ordinateur, type white, imashini iyo ari yo yose nyine umuntu ashobora gukoresha. Iyo umuntu ari gukanda ureba neza ko save ugiye gukora ariyo cyangwa se enregistreur urimo ariyo. N'iby'impemvu nuko. Urugi rwa gatanu, fungura akanwa kawe ushobore kwikiriza amena cyangwa haleluya, niba uri kwigishwa cyangwa uri kubwirizwa cyangwa uri guhugurwa. Niba ari nawe uri kwigisha, ubwo uraba concentré. Noneho Yesu aravuga ngo muze mwenyine twihererane. Bivuze ko numara gukingura izo nzugi uzikinguriye Yesu, ntabwo uzikinguriye shetani, ntuzikinguriye business, ntuzikinguriye inshuti yawe, ukinguriye umuntu witwa Kristo na data ku bw'Umwuka wera. Aho rero niba ukinguye urugi rwitwa izo nzugi uko ari eshanu maze kuvuga, uraza gukingura n'urwa gatandatu rwitwa amazuru. Amazuru yawe mu mwuka ndetse no mu mubiri ibyo byose birakora. Uramenya ko gu ni sawa, uramenya ko gu ni sawa bivanye n'uko uri guhumurirwa n'uko uri kumoterwa, kuko ijambo ry'Imana uwo ririmo arahumura. Niyo mpamvu Yesu Bibiliya ivuze ivuga Elizabeth ahoberanye na Mariya, abana baramoteranye baramenyana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abanjye ndabazi. Hagira ntabwo tumumenya kubera ko tumufashe ukuboko mu buryo bugaragara, ahubwo mu mwuka turamwumva. Mu mwuka rero hari ibyo bita sumaku, connection z'abantu bitwa abavandimwe bawe. Uri connecte nijoro, uri connecte n'abijoro. Niho Yesu yavuze rero inama zanjye ziranzi nanjye ndazizi, ngo kandi mu buryo bw'impemvu no mu buryo bw'umubiri turaziranye. Kuko n'abigishwa baramubajije ngo ese ngo urinde, byagwa nande, ukomoka hehe? Naho aravuga ngo mwebwe muri bande, muva he? Bamubwira ngo nabo kwa Aburahamu. Naho arabwira ngo Aburahamu aranzi ndanamuzi, ariko mwe simbazi. Nyuma yaje kubishyura babwira ngo se ni shetani, ntabwo ariho ushaka kwigisha, ahubwo shaka kuvuga uru rusengero. Noneho rya jambo ngezeho Yesu avuze ngo ninkomanga
noneho twe tukavuga ngo uru rusengero rw'Imana. Niba bavuze urusengero rw'Imana, harimo abantu bahita bumva ngo mu mutima ngo niho Imana isengera. Oya, Imana iyo uyihaye umwanya ukayibwira ngo ndi urusengero rwawe, kuva mu nzara z'ibirenge ukageza ku musatsi, uru rusengero rw'Imana. Niba wemera ko uru rusengero rw'Imana, nta kintu na kimwe mpamya kigomba kukurangaza icyo ari cyo cyose uretse kumva ko uri urusengero rw'Imana. Rero ni ukuvuga nk'ubu ndi kubwiriza, ukundi kwigisha cyangwa guhugura cyangwa ibindi kuvuga, wowe uteze ugutwi Imbabazi TV gatatu, tunagushimira nyine kubana natwe. Umwaka urarangiye kandi mpamya ko dushyitse Kanani bivanye n'urugendo tugendanye. Buno ugiye ku birenge byanje hano hasi ugasa n'unkubaganye, dore bite wantesha inzira, kandi urumva Imana iri mu mutima. Nakabaye koko ibirenge byanjye bifashe, akanwa ntiwagafashe. Mugabo ibirenge byanjye aho biri ntugomba kubinyeganyeza, n'inyuma yanjye nta kintu kindi kigomba kubayo. Donc ubwo iyo uvuze ngo ndi urusengero, ukingura za nzugi zose, Imana ikinjira muri wowe, igakorera muri wowe, igahita itura muri wowe, ikaba muri wowe, nta kintu kiri kuyideranja. Naho nukingura urusengero ngo ugiye gusenga, ukajya muri WhatsApp ugasapa kuri Facebook, Instagram, Twitter, uvugana na bariya uri guca connection z'urusengero, uri kuzimya amatara, urimo uraderanja mu rusengero, nta pose uri bubone n'imwe. Mungu asifiwe sana. Sorry nyine ni mu gihe cy'imvura. Nimbivuga uko untahure kandi unyumve neza. Iyo urusengero ruri gukora, wowe niba uri urusengero ruruseriye rukaba rukora, uru rugi rukaba rukinguye, n'uru rugi rukaba rukinguye, inzugi zose navuze uko ari 6 zikaba zikinguye, tushobora kumbwira ngo uracyari umuntu wayobewe kwijwi ry'Imana ryanyuze muri inzozi z'Imana zije, tushobora no kumara ukwezi ubwo rusengero Yesu atarusengiyemo, ntusha kumara indwi Yesu adasengeye muri urwo rusengero kandi we wararwuguruye cyangwa wararukinguye, ntusha no kumara icyumweru Yesu atarusengeye. Nkuko nawe ubwawe ntusha guhera rendi gushika n'indi rendi utarajya mu nzu y'Imana uri mu Kristo. Jamais impossible. Niba rero wowe utabikora uri umwana w'umuntu, Imana yo ni kure yo, ahubwo avame d'après-midi ni twebwe tuhuguka tukayiha umwanya, ikabyagira muri twebwe, ikubaka, ikatubwira amakuru y'iby'ijuru, ibyo mu isi, ibyahehe. Nk'uko wabonye no mu gice cya mbere twatangaje amakuru menshi kandi yose ashingiye ku butumwa bwiza, kuko tuba mu isi ariko tuba no mu ijuru. Isi turwana n'isi n'umubiri na Shetani. Habyo intambara zose z'abanyepolitike ziratureba, kuko ni natwe dukwiye kubimenya ngo tumenye ibyo dusengera. Kandi akaga kose abanyepolitike Shetani ishobora kubanyuzamo biraraba twe, kuko birimbura ubugingo n'umubiri, kandi abahomba cyane nitwe, kuko ab'isi bo mpamenya ko ipfu bapfa nizisanzwe. Ariko twebwe iyo Shetani mu ntambara yisha abasirikare 500, kenshi na kenshi ari igihe usanga 300 barimbutse cyangwa se bose bakanarimbuka. Urumva hahomba Kristo iyo intambara ibayeho kuruta uko leta yahomba, kuko abantu n'aba leta, ariko leta ibacunga mu buryo buboneka, ariko Imana ibacunga mu buryo butaboneka. Ni ukuvuga rero uru rusengero rw'Imana ni urusengero umuntu yitaho, akaba afite amatwi mazima yumva Imana, akaba afite amaso mazima abona Imana, akagira akanwa kazima katura ko Yesu ari umwami n'umukiza, akagira amazuru amoterwa ahumurirwa iby'ijuru, kandi akabihirimbanira uko imparakazi yahagizwa no kwifuza no gushaka imigezi. Urwo rusengero rugomba kuba rufite isuku, rugomba kuba rushajije cyangwa rukeye cyangwa rumeze neza, kuko ari urusengero rwa Kristo. Kinaragwana ribarikiwe. Uru rusengero rero ni urusengero rwiza Imana yubatse, kuko yabwiye Dawidi ngo sinzaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana ntiyubaka urusengero rubi, Shetani niwe urugira rubi, n'abantu nibo bashobora kurufata nabi, ariko Imana yatwubatse nk'urusengero rwiza. Mungu asifiwe. Niba rero uharaniye kuba urusengero rwiza, very good, kandi God bless you, Mungu akubariki sana. Rero hano icyo usabwa n'icyo ukwiye kwihutira no gukora no kumenya, eske uru rusengero rwiza ruhagaze nk'urusengero Yesu ari busengeremo akaburira abantu, akabwira abantu cyangwa agakiza abantu?
kuko urusengero tubona abantu barukiriramo, barubohokeramo, barutabarirwamo. None uru rusengero umwaka urarangira, ukwezi kugashira, ukundi kukaza, ntiturabona nyarusengero umusazi akira cyangwa indwara ikira cyangwa hari n'ibindi biri gukemuka. Ushaka gusanga rero hariho eglise se yabibereyeho guhombya Kristo cyangwa eglise ibereyeho kungura Kristo. Uri yihe shengero? Uri uruhe rusengero? Niba uri urusengero rwiza, haranira kungura no guhesha inyungu umwami wacu Yesu Kristo, ndetse rwose ubikora ubikunze, ubikora ubyemera, unabyemanga ko ari umugisha kandi ari n'amahirwe. Haleluya! Nukuri rwose urakoze kuntahura. Mu busanzwe rero urumva urusengero rufitiye umumaro abantu, wowe ubwawe rugomba kukugirira umumaro nk'urusengero, noneho n'abariya rukabagirira umumaro nk'abari n'urwo rusengero, koko ufite aburongoye cyangwa abuyoboye, cyangwa ufite abakuhovaho n'abakuvomaho. Ni byiza rero ko noneho warushirizaho kubaha amata n'ubuki, koko nawe Imana iri muri wowe. Amina. Rero Imana iguhe kuba urusengero rwiza rwera, kandi Uwiteka aguhe kuba inzu nyeranda cyangwa inzu ntagatifu. Kinaragwana ribarikiwe. Rwose turagushyigikiye. Aho rero Imana ihagararane nawe kandi ikomerane nawe mu izina ry'umunyanazareti. Reka dusoze dusenga, dushimira umuntu wese ugomeje kubana natwe, kudushyigikira ku Mbabazi TV gatatu, inkunga yawe mu buryo bwose cyangwa se mu nzira zose. Ariko icyo twari twifuje, niba warakinguriye Kristo, kingura inzugi zose, uri gukingura rumwe cyangwa ebyiri, zose zikingure n'iziruta izo navuze. Niba uri urusengero rutunganyije, rwejejwe, ruteguye kandi rumeze neza, rufite ubugingo buzima, were kuba urusengero rw'abasinzi, ibisambo, abasuma. Dore rero nka eglise waba warinjiyemo irimo ibyaha, ibaze rero nawe ubaye umeze kuriya, kuko ushobora guseka iriya eglise yubakishije amatafari n'amakaro, ariko ukajya uvuga uti hari ahantu pasiteri waho ameze uku, abaririmbyi baho bameze uku. Noneho reba mu mutima wawe nawe, kuko nawe uri urusengero. Urabona urusengero ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, ariko uri urusengero bya vrai Imana isengeramo, igatera intebe ikicara, igatega amatwi indirimbo zawe n'ijambo ryawe n'ibyifuzo byawe no gutaka no kuniha byawe. Uru rusengero rero icyitonderwa, s'il vous plaît, rwiteho, rwibuke, rukurikirane, uruhinde urusengero kuko rw'Imana. Wibuke ko urusengero rw'abantu, winjizemo ibintu bitari magendo cyangwa fraude cyangwa ibindi bintu bitemewe. Igisima kubuziranenge mu mutima wawe cyangwa se umubiri wawe. Haleluya. Turagushimiye rero, ugire ubugingo buzima, ugire n'umubiri muzima, kandi Imana igusubize kwifuza no gusaba kwawe. Mwami Yesu, uri Alpha uri Omega, itanguriro n'imperuka. Ni wowe wasezeraniye abatubanjirije urabibasohoreza, natwe nk'abuzukuruza mu kinyejana cya gatatu twiringiye ko ugiye kubisohoza. Urakoze kubishohoje Data. Turinde Satani muhozi, turinde shitani w'ishyari, Tobiya na Sanibarati. Uduhe rero tuba urusengero ruzima kandi rwera rutagatifu rw'umugisha. Icyubahiro ni icyawe. Ndagusabye rero uduhere ubuntu, izina rya Data na Mwana n'Umwuka wera. Amina.